Ole, pu speaker kalame. Private resolution pu biak zaba long tlai is bial tu zam takina e hau zam takaron putlu fileng COVID-19 si puileng do konga sarkar ko san tom ngai pole zoram mi puite san rol na wanga India rama de travel state zinga Mizoram kantel hi alom kantia he si pui do na konga nasale zuala san ho sunzom zel tha kanti ti hi resolution chatak nin ka ria voi ni han ka thop ni ti ka soidua heng COVID-19 si pui na e khovel pum pui min tuama kan rama ati travel hantia soi thei tur khopa malak na tha kan nei chan chu thildang ni in pu deputy speaker ka shalawa ahun taka tutlu na siam thin chief minister zom tak kai fere sarkarin ahun tak me tutlu na siam awanga in national lockdown te po an nei ma lo nei advance khopa e sarkarin ma alakha abul channa kan ti tha to pa kan zo thani yang zong ka ngai tu na omani ti ka soidua chu ti rol chon hun lain mang an thakin lang hle ma sela kan la thuin lom na tak mai ka nei atiang deuh le kha voine ni ka ria ama cha voine hian lom na chang la shelo deuh te kan memo tin ka ngai tu na omani ti ka soidua tin resolution private resolution ni voine hian a thai ka ti rim maya a chan chu referral hospital te po kai vela mi chen kat kan soya pu deputy speaker MNF ministry pu zoram thanga kai hruai ma sa lo dinga helaya I vela ma voinia opposition group leader te po I thutna a thutla nge ma he private resolution kumsang khazakwa na somkwa pani kwa thum chawa I pu zoram thanga kai hruai MNF opposition an thutla ya voinia kan health minister zong tak dr al thang lia putlu congress ministry kaltai lo pa sakta saka sa kosam kwa pariat puzoram thanga ministry lo dingina he referral hospital hi alo din choni ti kha shelo tok te kan omin ka sia voinia hian khatiang de tang khan he covid dona ta ne pathianin malo khruaizo khani mizo national front khruai tu te hi ti kha alang chiangin ka sia kan ta lang dua so wan voinia hian sarkar ti chatai main mi puite thuoina nin ka sia ti te kha anan tar lang thina thutlu da dik hian chuan mi puin voinia hian thu ka noi mai ni ti he hau zam takian ka sia non chain ka sia sarkar kalta in thutlu da dik lo kan rama zu zor apuan khan mi puin thu ka noi ti te kha voinia kan ngai tu no na thalomi ti te pu deputy speaker ka soi dua chu wang chuan kan member som tak palak bial tu te po kha lo ngai tu non sela ti kha kan soi du kha ni thutlu da dik lo han chen mi puin thu noi lo wa chu thutlu na dik lo siam tu chu na satakin an pai thla thina ni ti lang siang lein ka sia chu wang chuan voi ni an thutlu na dik chu mi puin an follow an zuya ti hian covid khovel puina min tuam lai po har sal tuk tok lo wa in pek ni ki ma lo ma kim thin tiang dewa kan ho tu te in pek na kim tak mai kha mi puin lom thu kan soi ta hial ni ti te ngai tu na omin ka sia chu wang chon lom lein kan sia ni ti ka soi duwa adol le chuan he si pui do na konga thatak ma kan ti chho na sana hi kan chief minister som takrem ru na tanga sarkar ko than tlom ngai pol de tho ho na a that wang ani ti hai ro la ni lawa adol le chuan he si pui na kan ram alo lu ma tanga anga ni in rin long na dar kan sarkarin alo bua kha adik tak chuan kha soi mai chia ka ngai lo ni tin apathum na chuan in shileng do na ta na mala a front line ding clean health department a thok tu zong zong tele bikin kan police force hote athima war pot khulwa mala thin tu te awang ani ti hi ka tar lang dua tin ko ran pol ho sarkarin tutluna dik asiam awanga voini tlenga zai chak be mui sum thei khopa ko ran po thang sangten an members te tan lak wani ti te soilo phalchin in ka shelo ni tin tlom ngai pol po sarkar thu an zoma malana kong sanga ma hruai tu ni in ram mi puite thamuanin tanan la ni ti te
voi nia hian ni alang chiang len ka ria chung chu soilo phal chin in ka phelo tin chu ti rol chuan kan chi minister zom tak thu soi kha voi nia hen he house a hen han ta lan non le thain ka ria khipui kan ma lo lu khan nge kan roi tu pa na soi ti hi kan ngai tu no na thain ka ria pakhan na chuan tu ma COVID-19 khipui wang hian Mizoram mi puiti anti kan rem tiloni tiang te din challenge sa siamani apanina chuan tu ma COVID-19 Mizoram dung le wang na sa zual zokin lo leng pon ni sela e le ba kan ta sam tu ni lo ti principle nen he sarkar le he ram hi ruai ni apathum na chuan COVID-19 na sa le zual zok polo thleng sela electricity le tui in tur thiang lim kan tla sam tu ni lo tiang tiatin kan ram min kai ruaya thil dang development zong chu khovel sarkar lian point an mal mak ve kani chu vai survival nam din kho chuana chia kha kan leader hian ngai poi mo chumi wang chu ni ti kha kan riat tel po thain ka ria voinia hian a then khatin a hun a van duai ni puzoram thanga chu ti khati a sarkar ma sak live a tram pui mi thi ama chona tuna ka riat ngai lo hripuin a sarkar he aron sobleni ten de thin he hi ni lo ti voine ka soi du ni khati lai tram pui mi thi ma chon tur sarkar pathian ya lo ro kha ma hi ni chuan cham pakhat ma om lovin ram mi pui te min ruai tlangani chu tiang chuan voinian COVID-19 awanga har sanal tu kan tor thailo khop phreom kan tor phal lawa min ruai chuak tu ni ti kan chia na thain ka sia chubi ni lawa sarkar ma sa anga ka soi thinangin rui deu par fi mang lo chung khan zuzuar kil ti da zuar bok sia khatiang khan COVID-19 an ma chon taila kan tlulum ne mo mayo ti ka ngai tu nan pu de speaker lian leni ti ka ta lang do ni chuwan chon voinia hian kan van nei bik leni ruai tu tha chu pathian in mala som thin Israel hu da po kan ria a hun taka cha thin leader kan nei ro pui ka ti ni san TV te kan ne na ro pui ka ti le mai YouTube pa te he ta engani Facebook lam te kan en china a ke mi thiam lo po ni la ka ngai tu na mi tui ta ko pin min so so kan kan leader a hun taka cha thin hi pu de speaker i rem ti na in ni za YouTube pa a thu tlem an ta lan kha kan tar lang dua a an zia kang ang te po kha kan ku chuka tam lu tu ka pani khat le khan tar lang ka du kan chen oma mian maram chunga zo na thak te le zo fa te manga om out home he house leader ina helai kan lo welcome kan lo en kolang ati khan thamuan puizia lo lang chuak ta in plakata helaya tahan biala te engeni anken mi puin kong zo na khan kan ti chuan thank you chief minister of Mizoram state Puzoram thanga leader of India ti ten kengan chen kala chuan pu deputy speaker thanks Puzoram thanga for standing with the people of Myanmar. May the Lord bless you abundantly tite antaran voinia ro pui ka ti hetiang leader chuanom kan nei hi tu tenga di kha voinia hian ani hi sarkar nu roi tun kan du kan ti mo he jam le ram ta ne eng chen ngan din to ti na ko tlang kan da la en khong enom voinia hian ngai tu na tak tak pangin he kan private resolution ni kan ngai tu train ka ria chuwang chuan ni mun masala ma ka soi tongin thi na ruamata kan leader hian ama kai fene mi ruai choka nun na voinia kan lu ta ni mi zo tamangi kan saklama kan zo na thak to poni thomai thamuan ngai ngoi an ni hun lai takin kan leader na thamuana khovel fiat in voinia hian lom thu soin lomi hetiang leader tunga kan nei to voinia ngai tu an u tin voinia pu de speaker war takin sipui leng do na konga sarkar ko ran tlom ngai pole zoram mi puite tan rola wanga India rama ti thaber state singa Mizoram kan tel hi alom kan tia he sipui do na konga nasale zola tan ho chunzom zel acha kan ti
resolution hi pas ngai tur kan thop ani ti kan soi ani